ole chi bai vek ule tun tum chu YouTube feature thar chung chang I han chui chiang vele thung te ang tun tuma YouTube feature thar kan han chui chian tur hi go live together tini a YouTube pa khan a rolling a live dun thai to ni he YouTube feature thar go live together kan mu tira karel rol lo lang ma saber chu tun lai kan ghost hunter te an ni te da ya tunlaya Mizo ghost hunter te ghost hunting live video hi amu nomin clear tu pon thanem theile maya trend khat phei chuan ghost hunting hi anin live chok hil thrilani kha tuna chuan khati ngai to lo khan he YouTube go live together mang hian an live dun thei do don ani ole masa in YouTube mobile live streaming ti thei tura thil trul te han so ima saila tro me subscriber som nga inei tlinga nga ni som ko chung ini channel live streaming restriction inei lovanga phone verification ni tinga I channel khai verify nga chumi nuwa chuanin darkar som ni pali nga kale phodanga chumi nu chuan mobile live streaming khai ti thei don tin kha live tur khanin Android 5 chin chunglam device na phone I man na ngai bokani ole tuna chuan YouTube feature tharber go live together chung chang chu I han lu chil te ang YouTube application akhan I han lu tanga chuan YouTube home lo lang chuan hei anoi hi hei home shorts ta hin je hi home shorts subscription library tin je ka akar lai taka plus in kwal khung hi ta hian I zukli kanga chuanin create short video siam na video upload na live pa ngai live na community post siam na ni ta chuan feature thar ber chu go live together ti hinia a hian kan click anga camera hi keima lang lo jong hen kan ti mai nge chuan create title ta hian live streaming title kha ziang nge ngai ta hian ni du tu iziak theya chuan test te polo ti tamai la chuanin hei hi publica ada theya unlist ta da thei boka hei hi visibility hi publica da chuan mi zong zong in an mu theyanga unlist ta da chuan a link mang chawin kha I live streaming kha mu theyanga chuanin nei audience atlan the tarang hian made for kids ani le ni lo made for kids ani chuan no pangtana sim ti na kan maya du chuan lai hi juk ti kanga hi lo langa chuan idu per khai select mayanga not selected ESMO no it's not made for kids mo I thanga no hi thangila a fil ber mai ome no pangtana kan siam ani lo chuanin do you want to restrict your video to an adult audience tini hi I video khai restrict du chuanin hei hi puitling chau en thei kum som pariat chin chunglam chau en thei en tur chi ani chuanin no pang en tur chi ni lo chuanin helai hi zu click lenga chuan yes restrict my video to viewers over 18 ti hi thlang mayanga no pang ena ta ne him lo chi ani chuan video khai restrict anga chu tiang ani lem lo chuan no don restrict ti jok hi select le mayanga chuan more options alo omle ta more options a hian izu click anga chuanin a schedule a set theya dar chu ti zat ni chu ti zat dar chu ti zat atanga live ran turin ti kha set theya advanced settings a hian ilu tanga live chat kha I on du chuan alo chat hi I on anga chuan ka video kha paid promotion ani chuanin helai paid promotion hi I on anga chuanin monetization te po kha on na tur lo omanga ta hian I channel monetize to chuan monetization kha on thein alo omanga I chan kha live video khai do chuan monetization kha iti thei to chuan
I monetize thei don bok ani khang khai set fel no next I click anga chuan thumbnail tur kha automatic in ro in capture anga dikhan thumbnail kha in upload anga du chuan thumbnail kha I edit thei ta tang hian edit icon atang hian settings kha du chuan set that ya thumbnail kha a click non theya mun danga mi a upload thei boka kha live video thumbnail tur kha chuan du chuan link kha I copy theya I send theya I reset thei bokani hey go live together ta hilo inject ta send this link to one person and invite them to join the stream with you anyone with the link will able to join tilo inject he link hi mi pakat ne na thon la chuan ani kha ni live stream kha aron zom thei dona ka link mang khan midang te point an lo join thei don ani idu chuan link kha I copy anga chuan WhatsApp a emo messenger ate po tikhan I link copy khai pa paste anga kha live streaming join tura idu tekhan khami link mang khan alo join thei don ani tu chuan send invite link ti hi click anga chuan neta tang hian link kha lo copy thei thowa Gmail a send theya WhatsApp a Facebook news feed a da theya Facebook group a direct message a hi Twitter ate po Twitter direct message a theya at tweet theya chuan messenger chat ta Bluetooth atang ne send theya Telegram a nearby share tiang zong te text message pa ngai rang te pone send theya chu ba ga chuan Instagram chat ate keep note Google Translate te zong ai tang hian invitation link kha athon thei vekani chuan link kha I thon zo a next hi I click lenga kana in lotanga abap kha chu live pa ngai ang khani to maya I hian go live hi I click anga ai tikhan live kha kalme kha viewer hi enthusiast ani a hian like alang thai boka idu hun tang hian I cancel I ti top le thai bokani tikhan kha live streaming link I thona ten anon joina I live anon tel hun khan anon lang venga tikhan YouTube go live together mang khan in lo live don thai don ani kha I live streaming kha iti top do huna chuan helai exi yan click anga chuan hey end stream your stream will stop immediately and your guest will no longer be live ahin ron in zeka hi iti top chuan nang le I guest te khan in live sun jom to don lovani do chuan I cancel le theya iti top do chuan en hi click anga tekhan stream finish ti hilo langanga eta hi statistic zong kharon lang ngal bekanga dan hi I click anga chuan a in process anga tikhan I channel a khan a in process so I channel a khan public ai dani chuan mi zong en thein aron omanga I channel content a khan a visibility kha unlist tai da chuan link atang so en thei turin a om anga maro chu I channel a khani content a khan a om vek don ani a visibility set dana sirin mi in an kha video I live video kha an nu apomin an en thein an en theilo don ani olai kha YouTube feature tharber go live together chungchang kan han chui chian thei chuni a he video hi kan YouTuber te ba ka clear to rang ten in lo tang kai puya in lo pui ngai ga be se ni in zawa in du sakna ka la na chu